Gdje ste ljudi? Ovdje Aleksa. Danas ćemo igrati Bedwars, pa da počnemo. Lele. Ja sam jedini u mom timu. Jedini sam ljudi. Ovo neće valjati. I onda imamo ovdje da li vjerojatno staklena boca, ne ima peščar, koji znam šta će mi to, dobro. Ja, dolaz kravo ovamo, da tu udaram po guzici. Dađi, tako ubio sam te. I ovdje ćemo dobijemo. Da sačekam dok se skupi malo metala i zlata ovdje. Tako, znači već 4 metala imamo i 2 zlata. Hajmo ovo da napravimo ovdje AC. Sada ćemo skloniti ovdje. Ja, 2 puta sam napravio farma, jer nema veze. Ako ih potrošim mogu da uzem druge. Šest metala. Osam, 3, tako je. Samo da napravimo malo hrane. Tako, napravimo ovaj štapić za odbacivanje. Ajde, zato mi treba puno. Evo ga zato. Tako. Zato si bilo spavnovalo. Dobro ovdje. Hajmo da napravimo luk. Ne volim ovako kad igram sam, znači nekako kogo da dođe ubit će me, znači ovo će biti vjerovatno vrlo kratka partija jer neću moći dugo da izdržim. Ja sam ipak sam u timu, ali da je jedan lik ne mora uopšte ne igra dobro makar da je sa mnom u timu. Znači ljudi puno. Ja šta ovo radim? Treba ovo da napravim. Peščar to napravim, ne ovo. Treba će mi puno ovog peščara. Idemo da zazidamo naš krevetić. Koliko mi je čanaka. 2, dobro. Idemo gore. Da nema gore neki skeleton ili tako nešto, nema. Mazim ovako kada dođem gore, jure me neki lik ljudi, malo pa sam bio igrao tako, isto ovu mapu. Jure me jedan lik, dvoje nas je bilo u timu, slomili, oni idu na slomit krevet, pošto sam tada bio zeleni. Lik iz plavog tima je došao da mi slomi krevet, meni još jednom liku iz mog tima, bilo nas je dvoje. I on tako dolazi, ja se penjam na gore i ubio me, znači u PvP-u, znači najjačisto me je iz napada dao. To se kaže. On je došao ovdje, a ja sam bio ispred njega. I ja ovako dolazim tu i tu 2 skeletona. A ja samo 2 srca. I na kraju me nije ubio nego skeleton. A na kraju bio i čak još jedan skeleton. Jer ja sam pokušao da pobegnem još gore. A gore bio još jedan skeleton ljudi. Znači koji se mene srećnik. Ovo smo ovdje sve zazidali, znači teško ko će uspjeti ovdje da prođe. Treba će puno da kopa. Ja nisam napravio kramp. Dole vjerovatno već ima nekoliko zlata, pa da napravimo onaj metalni kramp, on je mnogo bolji.
Ovdje neće niko moći se popne, tako. Tako. Opa, u plavima ima dvoje i u žutima ima dvoje. Imamo šta, samo jedno zlato, dobro, nema veze, to je dosta. Za kramp, metalni valje treba samo jedno zlato, ne znam, sad ćemo da vidimo. Da, tako je, jedno samo zlato, tako je. A, nisam ga vidio. Dođi. Kako me iznenadio ljudi, odjedanput se samo pojavio. Hajde idemo da nema ovdje neki mob. Nema. Tu su se puno ovdje stvari ovako na ovoj mapi čudovišta. Pa hajmo da idemo da napravimo put do tamo ostrava. Najbližeg ovdje. Sada ću ovaj ovako put od 3 bloka. Tako je najbolji ljudi. Vjerovatno plavi su uvijek u sredini, znači nema partije kada plavi nisu otišli u sredinu, uvijek, ali uvijek su u sredini. Prvo ću ovako napraviti put da im da neko nema tamo pa ću onda podržavati put. Malo ukrašavati i tako. Wow, neko baš puno ubija ove žute. Nešto sam bio vidio odjedanput tamo kako se pomera. Evo ga put. Evo da vidimo da nema ovdje nečega. Chest. Nema ničega. Hajde da vidimo, da se popnemo gore i da vidimo u centru da nema nečega. Tražit nam trećan kada vidimo ko je sve tu u centru. Znači plavi su došli, crveni. Bez crvenih više nema. Vraćamo se nazad ljudi jer mi treba još mnogo ovih blokova, a ja ih nemam kao što vidite. Ajmo ovdje da zazidamo i ovdje ovo još malo, ipak neću da pravim ovaj od... Evo ga. Ne, ovo ne valja ljudi. Ovo ne valja. Vincent, ubio nas je ljudi. Ne, ovo ne valja. Sad će dođe vjerovatno. Lik nas je isprašio, ček ti vidimo samo gdje nas ubio. Pa nemam, baš ne dolazi onaj lik. Evo ga dolazi, evo ga. Ovo izdan dira ljudi, o ne, ovo će biti kratka partija, znači vjerovatno će nas ubiti, ili neće možda, ili ipak neće, ubio nas je ljudi. Sada bukvalno nemam niti šanse. Evo ga i plavi. Pa ne! Šta je ovo ljudi? I žuti i plavi me napadaju.
Šta sam vam skrivio, jao. Ne. Moramo da bežimo, ljudi, beži. Ovo ne valja, ovo je sad već glupa igra. Ne, pali smo. Kako smo lako umreli, ljudi. Hajde da napravim mač. Da vidimo gdje je taj protivnik. Evo, polomio mi je krevet. A eno ga tamo. Bežiš. On je ubio onog lika i polomio mi krevet, sram ga bilo. Ajde na ferku. Dolazimo na ferku. Na ferkicu. A, mnogo je bolje, ljudi, nema šta. Kako su nas isprašali, ovo je nevjerovatno. Koliko, samo 11 minuta, obično mi uvijek partija u Bed Warsu mnogo duža. Ali ipak sam bio sam u timu. Nema veze, ljudi. To je bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte mi, subscribe-ite me. Za sad imam 24 subscribe-a. Hvala vam puno. Želim da dođem do 40, znači to je neka srednja brojka za sada. Pa ćemo nadalje da razgovaramo. Doviđenja.